O Kristo. Nagtugaw tayo. Good morning. Morning, Father. Kablaawan tayo man dagiti 27, 27 pairs nga agtarigagay nga agasawa palakpakan tayo man ida. Adda naububing, adda nalaklakay, adda senior citizen nga agkasar. Dapat dandani pumusa yan. Alakat at least na ikamakam niya. Hindi agkonfesar kay di kalmang ka. Naka-face mask kayo kada dapat naka-short pant at tayo sumregak ta makita kayo nga naggugwapo kada nagpipintas ka, nag-iisam kayo. Tas lamato kay pay jari nak. Kasta kumati ka na yun nga rup-rupa yo, kabayatan ti pa nag-asawa yo. Awang kumati na kamirugrog niya. Dakay nga babae, hanggang uni agmismisuot, isugarod nga agbirok, data na agawid da jibalayo na kamirugrog kayo mat. Ngam amuyo ti, dakay nga lalaki, amuyo ti agas ti muryot. Nya, hanyo mo. Kwarta. No agmumuryot ni bakit yaw paari ka pam umisem. Ay, iso nga mangiduldulin kay latahan nyo ibusen jay kwarta yo. Into no dete agmumuryot ni bakit mo. Oray no hang agrigla tanon talagang agrigla ka mo maawatan. Into no dete kan paari ka pam umisem. Diyan mo effective DJ ka no. Diyan mo baya padasin yun tao. Siyempre adu mo ti panunutan ti babae. Asin, soka, sida, pampers, kanya pa gatas. Ang tanong ko, nagbusina man di motor di sango yo, Lazada, wano Shopee. Nagatay arte-arte ti buok ti ubing kada mid-media. Nagatay mo ti paggasgastan ti babae kat. Ngati nga mauawatan. Dapat mo order nga dati extension ti kurimatmat nga kasla kabalyo. Apang kaagraap, di maidogdogkel kagad di ba yung mordong ti pagayon data nga kurimatmat mo no apaya nga dagiti babae kag tariga kay dapay nya pa puso pa maksipil unya pa di pagpapaporoyo ro pa yo no mapang kay tumula agkala pang kay agmaksipil mauram taro pa yo kasi la ibagbaga na kami ti panagasawa wan ati babae kasla ko narigat ati akman ti babae di kami piyaji lalaki tarumwar apa nagtrabaho sumangpet to no malam kaji babae no agtagibalay manipod na kariing di pa'y nakaimukat aging ganto nga maturog agtaytayag agan anawa agkamkamat ti ubing ay di ka agmumuryutan di na pa'y masango agdigos so garod nga sumangpet nila kayo agdigos kayo na agabuggoong kay paylaang awanan kinagado ti panunutan ti babae nga pakabuungan ti ulo paggaston amin piyati lalaki ata no simmang pati malimang ga apo naglaka tubay tula dayta no awan pulutan nagado sa lamagay kam di buguong kin sokan alpas asin dapat agkasar nga jin tinagan na mamartek mga taat amana dati kasi awan na panunot na nga nagan jin di pala ki emperador wano ti pa nagasawa kuna ni San Pablo agi innanos kuna na rin ikawusyo ti kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpat kinaanos inya ti kunana agi innanos kin agpipin nakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa kada kayo dayta ti sekreto ti panagasawa haan nga maala ti budot ti ulo tano daduma ka nangruna da kay nga babae no daduma no da kayat yung ibotaktak yulatan isu ti ibagbagak di kalman kadagiti nagkonfesar no da kayat mo nga ibagakin la kay mo nga kuriken haam mo nga ipakpakitad ta anak mo taapaya uri si kamo nga lalaki no kaya mo tagbalin nga mani pakyaw ko pansing bag ni bak mo ingka ilembang sa mo ija nga lipaken
Nga tayo kitaan na giti ubing apaya. Di ko nadangarod ka sa mata ng bata. Lahat ng ginagawa ng matanda ay di siya nga rod, apaya, ngamin, da kayo, sino, da siya nga rod, sa lodsuden da siya eskwela, sinong idol mo? Ado ti mangibaga, papa ko, mama ko, da kayo nga rod ti idol da. Iso nga amin nga aramiden nyo, da kayo nga naganak, automatic, isagsagana da isumat ti aramiden da. Ubing nga rod, agsasao ka dakes, samo ko na di anak mo, hanggang agsasaot dakes. Madistinguish na ayang nga ti right kan wrong taawang pay nga ti proper nga panunot na. Iso nga noan niya di makikita nang aramidam kin bakit mo ulbudam, sweet-sweetikam, bugkawam, automatic hanggang to agpabasol no kas di tumati. Aramidan na. Si kamo nga babae no pinagsasawam nila kay mo nga minalam, pagsasawa, hanyo pagsasaon dagiti lalakayo apaya. Isugarod nga pumanaw, apan makipagbartag, taapaya, awam mo nasayat nga magagnaji, unagtibalay, pagsasawam mo, inton bigat hanga makatrabaho, ti ang Uber na, agas asok to tamatanan. No, ad nga pagsasawam, di dya ubingkit kitaan na, automatic kas jay tumat, at aramiden na. Isugarod nga ibagbagak kada kayo, no, adda kayat yung pagtungtungan in private, dapat hanga makitkita na dya ubing. Tapno adda mabati nga maireserba nga respeto kinitatang respeto kininanang. Dagiti kabalay yung nga lulo kadalula nga konsentidor no dadduma katulag yo. Tano dadduma kay iso mangdadael di ubing. Tano kuriken na ibaga di nasaya at konsentidor mo dagiti naganak ka dagiti agasawa adda nga madadael. Isugarod nga pagtungtungan nyo nga makitkita di ubing tila ko maipakita yo kadakwada respeto, ayat, panagsinnaranay, tulungan nyo ni mamang yo agtrabaho, tulungan nyo ni papang yo agtrabaho. Taapaya da kayo nga rod ti number 1 nga formator, uno da kayo ti modelo, da kayo ti idol da kayo ti mangpatakder ti nasaya at a pamilya. Ulit-ulitan tayo paggapuan tinasaya at atao di unag ti pamilya. Ang dakay ngagkakasar 27 sa bagay hamag nga aganak dagiti dadduman ata senior citizen damutan. No aganak kayo ti pampanunutan ti simbahan kinnamnamaen mi dakay to at ito manuran tinasaya at nga tao. Haang kayo nga umay agkasar dito ti plan-plan mo nyo tumanor ti maysa nga switik agtatakaw maikap kapitan. Kamkamatan ti pulis, kabut banbantayan talapat mo tapan na liwliwan. Sano nga rod mo data mga patanurin nyo nga pamilya, awan plano tayo akas jay. Ngam, ibagbag kada kayo, no haan nyo nga maalwadan, no haan nyo nga maaywanan, automatic no niya di makitkita da, iso aramiden da. Iso nga anadan nyo nga rod da kita ubing, taraknan nga nasaya at no agingga nga kabailan. Anya pay dagiti galat ti panagasawa. Makita yun ti badok ning puso nga adda. Makita yo haan. Ada maagtangtangad kan. Di mo dumdumngag dagiti nga aga-asawa. Puso nga adda, espada na nga nakaduyok. Dakkel ti meaning na daytoy. Ibagbaga nati agayat na yun na nga masaktan ka, agsakripisyo ka. No kaya mo ti agayat no ay ayatem nila kay mo wano ni bakit mo uray pay marigrigatan ka, uray pay adda pa nagkamalina ay ayatem namin. Taaging ga hangka nga agay ayat no hampay natudok ta pusom kunada nga ruday jay. Kala ko ma, ang ikamlak wartana. Ang lakay mo laeng, bali awan laeng. Ngam no agsakit tinakam na ka hanggang makudkudot di pusom ay han nga agin inayat data. Kala ko madagita aga-asawa. No anan nga makudot di puso da nga agsakit nila kay na uno medyo ni bakit nakhanan nga ilalaen itop-topranan nga no daytay uray niya mapasamak kanya nang anan nga makudot di puso na awanan di panagayat. No anan nga agsakripisyo para iti may sakin may sa awanan ti ayat. Tanayon ti panagayat, ti panakakudot ti puso tayo. No, ay ayatem nga talaga, masaktan ka.
Uray no masaksaktan ka, nayon ti panagayat dayta. Isugar nga agiin nanos at pipinakawan ko na ni San Pablo. At daya perfect nga, agsina kamin, Father. Wana yun tumanan. Apaya, nakauy-uyong ma. At daya maagasawa nga awang problema na. At daya maagasawa nga haan nga agbinbinog ka. Dagatay umal anja amo ano angkas ano apa umal. Una na siguro. Handa mo maibugkaw. Una agkino silap di pada nga bulsik madi mga agasawa. Di amo no kas ano apa damat. Dandanugam ka ni magayam katugangan mo siyempre mo makita nga rod. Sa ano pa nang danog mo kin bak mo ka mo makita. Alag sa bali magkanyada, nyamot struggles, dagamda kayo, haanan ang masapol nga, kunatayo, marigrigatan akon, marigrigatan ka, ngam di mo amo, tirigat, dayjay, padam nga adda, asawa na, isugarod nga anos, panakaawat, kadakay nga nagkonperma pa'y, nakonpermaan kayo, may isa nga sagot, Espiritu Santo, understanding, panakaawat. Awatem nga kasta tibiyag tinaasawaan, awatem akastoy tilubong, masapol nga sikat ti agadyas para itilubong. Katataang, ado pa'y laang ti mangrugruging agpamilya kada kayo. Ado pa'y laang ti agrubwat pa'y laang agpamilya, ado pa'y nga struggle, ado pa'y nga panubok, ado pa'y nga pakasuutan, ado pa'y alwa. Dakay nga babae ilwa, dagiti lalaki sa dantula agluan no nabartek da. Daytan. Ado pa'y nga arak nga paginumanda, lahan nyo maunay ang amin palaluan. Ado pa'y nga panubok daytan nyo nga ibaga nga mayaten. Ngam imula yu ti panunot yu, nayon ti panagasawa dayta. Nayon ti panagpamilya dayta. Pagariyon nyo dayta nga ayat nga kung kunayo, uray pa no adda pagkamalyan na, aginawat kayo, tay kunakon, ulit-ulitin tayo. Uray kunam nga panawam dayta pamilya ang kabumiro ti sabali, the same to pay laeng nga problema. Agpapada ti problema ti pamilya, no daduma, kwarta, relasyon agin inimon. Anya pa dagiti problema marigrigatan. Ti common nga problema ti lalaki adda taw-tawaw ni baka na. Nga talagang ano agpakaro ti tawaw na. Ti problema mo ti babae bartek nila kay na sala agawid no nakainom na maiturot ti agawid no nga anak. Isumon lang nga isuura din no papapanan nyo adda kastan. Isugor nga agin nadjas. Manya pa iti maudi nga imbaga tayo di kalman. Kararag. Uray kas ano karigat ti biyag. Uray kas ano kasimple ti panagbiag. No idaton nyo kini Apo Diyos, taraknan na ti pamilyayo. Ngam na ti kunayo, kabisi ak, maud-udi ni Apo Diyos, manaktak. Ti panagkararag kini Apo Diyos, ibagak magkada kayo, busy mo't ni Apo Diyos, han na kayo masango. Na ibagayo nga mabisi kayo, ado ti pakakumikuman nyo, hanyo masango ni Apo Diyos, ibagatay makin Apo Diyos, busy maisunahan na kayo masango. Kitaan nyo, dagita nagpipigsa nga nagtrabaho idi. Trabaho da nga trabaho, nagdadakkel ti income da, nalipatan da ni Apo Diyos, nagado ti urnong da, idi nagsakit da, naatake da, idi nagdiabetes da, idi ngimato amin di ornong da napan amin di hospital apayahan da inikkan di bagida, sada umay agkararag tata, agpakpakaasi, Apo, agasan nakman, ayan mo di kapigpig saam, nagpasaw ka, ayan mo di kapigpig saam, nagtangsit ka, nalipatam ni Apo Diyos. Tatamarigregatan ka nga umangis ka damagna at dalas ang ating basit agangis-angis ka saka umay agpakararag kini Apo Diyos ayan mo idi ko na iso nga tatapay lang ta ubing kay pay napigsa kay pay nakaramanan ni Apo Diyos napay ti kunayo ti ina na mabiro ka da agpasyar ka da uwan makatulog mat da recreation ngam ti the best nga ina na no dayt agina na kayo ti Domingo iso ti umay agkurno kanya na pakabiro kanyo ti kapya. Nagparintuman kayo nga agkamangkin ko na, pakaberukan nyo tipudpud no nga inanatal na tinakam.
Namo kayat nga abaen na kanibakat mo umay kaagparintumang alangan mga nakaparintumang nakaidugdugal na kapailaeng. No kaya mo ti makainan na umay kaagparintumang. Alangan mga aga-apa kay ti unag ti simbaan ay kada siyak ti magtimang palapal kada kayon ah. Aga-abay kay lang arudan kag kinkinidag kay pailaeng. Ang anyala daytan. At least awan bugkaw na. Isu nga tatapay laeng tamang rugi kayo, haan nyo liplipatanan, irugi yon. Kadwan na kada kayo nga mangrugi, agkamang kay kina po Diyos. Kunak nga rod, na nabanbanog kan, kasla ag surrender ka ti pamilyan, tanagadot pa kariribukan, dahi ti gundaway nga kasla, awanan tinamnamam, anya ti rumbang nga aramidam, agkararag kalata. No adamo grasya na, dahi ti pa'y tinadaduma ti madina kanyatay nga tao. No adamaawat tayo nga grasya no daduma malipatan tayo na po Diyos. Isumag ka nga no daduma di daw-dawatin tayo nga mga baka kumalutaw. Hana itad apaya. Among paya ti agkararag no nga baka. Na itid na datako kang madasan ni Kwam, ay ngumato ka, malipatam niya po Diyos. Iso nga tatapay lang ang ibagbagak kada kayon. Haan lang at ipanagkararag agad iti dumaw-dawat ka, agyamang ka. Mintenaram di kinapakumbabam iti imatang ni Apo Diyos. No daytay itid na di daw-dawatem gana paraburang ka ad-adda nga umay ka agparintumang nga agyaman. Ti karo na nga rod nga kunak nga ulitin tayo ka no naparaburang kan ka ni makalipat kan. Inton nakalipat kan inabusom di bagimon awanen kasla awan am-ammumon into no agnangabit ti patay mon sakan to umay agpay kararagen tapno masalbar ti biag mon madi nga wagas ti panagbiag tatapay laeng adda kini Apo Diosen. Sinanama kami amin nga adda ditoy dakay nga agkalaysa. Ti kapigsaan nga armasyo. Tay kunakon nagmurmuryot ni bakit mo ikam ti kwartahaan ikararagam. Makaawat kay ti Santo Rosario haan? Ho. Ikanda kay ti Santo Rosario. Nagmuryot ni bakit mo? Abi Maria napno katigrasya ko na agtal na. Napamauminom nila kay mo iyokor mo. Handa kayat nga kainuman tay bagadan ton dagay kainuman na nya demonyo kami agawid kang kunadan. So napan makiinuman iyokor mo di Santo Rosario. Handa kayat nga kainumanen. Laha nga day ti purpose na ibagbaga na day kararag. Ibagbaga na di jay talag kini Apo Diyos. Uray kas ano ti panubok ti panagbiag masapol nga kang runaan ti talag kini Apo Diyos. Ala, dati agimong si kakaysa makipagkararag kada kayo. Adda dagiti mga anak kada kayo. Adda dagiti sponsoryo nga umay mang tarabay kada kayo. Sapay kumatada kayo, mapudnuan nyo ti kinakristyano. Mangpatanor kayo ti kristyano. Tao a kristyano. Pangnamnamaan iti gimong tayo. Dayta nga ayan ayat uray adu panubok na kasla daytoy bado nga kuna tayo puso nga agay ayat uray matudok mapagtali na edyo dayta nga ayan ayat kano ni San Pablo ikawisyo kunana kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpet kinaanos agpipin nakawan kayo no adda pagkurangan nyo ala itagon daway dagito yung agkalaysa da kayong agkalaysa tumakder tayo ta aramidan tayo ti panagkalaysa da kayo nga mga anak tumakder kay latad tatugaw yon tapno haan nga nagulo kada kayo nga agkalaysa sungbatan nyo nga si pupod no dagitoy asaludsod alam mo